Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Deuteronomio, Kapitulo 4, versikulo 9 aginggat 11. Masapol nga ganad kayo, diyo ipalubos ang malipatan nyo dagiti nakita yo, iti unos ti panagbiagyo. Ibagayo kadagiti anak kan apo ko yo, ti may papan iti daydi nga aldaw, anagtakder iti imatang ti apo a Diyos yo iti bantay Sinai. Idi kinunana kanyak, umungam dagiti tattao iti sangwanak, tapno manggagda ti ibagak. Iti kasta, masursuro dati agbuteng kanyak, baya ti panagbiagda. Ken tapno isuro danto dagiti anak da nga agbuteng kanyak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Mamin ano ka din nga imbagak niya? Adi kan makikuy-kuyog iti dayjay a joker. Tagda Unay. kurang na. Ay, unay Kan may sa- matanday ta adi ama putan ng ti larya. man. Sumrumanan ti kinangiwat na. Man, ano Gapulat kumain, anak ano ko. na, magikuyog ken kuana. Isumot ti pangungtan na iti anak na. Awan kurkurang na. Dagiti lang tao ti mangibagbagay ti kasjay. Unay. Ay na, isakit mo dayjay. Idin to ta nagdinamag ti panang takaw na iti sida ti may sa kaadalan nyo. Denggak man Minsan latta lang ti magtay bagbagada. di nangamid na. Saan na nga inulit, manipo di di binagaanda. Ay, imbag Basta, pa'y di anak Saan na. kan Taman makikuy-kuyog kan ka nakaawat. na? Isakit na di anak ko. Agayam na. Laka, bigbigat nga magsuysuyab ka. Di mong samot dengdenggan ti bagbaga ni ma'am. Inton madamdama, kilat nga agpakwis. Kasanumat ngamin, makapaturog nga agdiskas. Sakit, saan unay amang ngagti sa una? Kinmaysa, dito'y likod tinang ipatugawan da kadata. Class, bring out 1/2 sheet of paper. Ha? Takitahag man, magdengdengag kayo matlaan. Sus, Ag-quiz tayo. nakita? Kunakon ka. No cheating. Makamuditan na, di agirwar. Mangiwan kayo. Joker! Joker! Ayan mo ka di anak. Ay, napanan naman nga tanday di nga uping. Sapay adda ko mapangibaunak. Ang awan mo't ditoy. Sige, laban. Kita man, no asino ti umuna mapasag kada kayo. Ay na, anak ko, adda ka mo't lagayam ditoy. Ha? Anya ka dit araramedam. Itay pala apok-pok kawan ka. Ngam di ka mo't sumungsungbat. Kasanumat ngamin, nagmayat ti bubuya ak iti panaglaban dagiti duwa nga spider. Iswadyak kayat ti masinga. Anya? Apay ka dinanang, anday paramid yo. Wen, iso ang makauray pa'y day ta panagay-ayam mo. Ala, umay kakit din. Taado ti masapul nga aramidam ijabalay. Inton kwan. Mairamraman manen ki anak ko iti madi nga aramid dayjay a pangurangan. Laria, apay, kaslada parikot mo ah. Naimbaga bigat mo manang Merle. Gumatangak man iti lakom a pansit kanton. Tay spicy flavor. Mano. Anayom latan alimata ni. Makasidsidaak iti nagasang. Nagadon ti lima. Sapay, poros nagasang amin. Sakit, bigbigat akas tatilang am anak kami suot. Apay aya. Kasano? Intagad maninday di a joker ti anak ko. Mapanda ka no makiapit iti pipino amulan ni Manggwaping. Nay, day tamat lagayam. Kaut man ano kumangay. Anyat amok ngay. Ang mga nuinton kwan, nagaramid maninday di nga ubing iti kalukwan. Mairamraman pa'y ti anak ko. Anya, ay kat nasingpat mo't dayjay nga ubing. Hay, awan latam mo kon manang Merle. Ala, mabiit laeng, tala og tay gatgatangam ta pumanaw kan.
ang mga no umatidog man ng ti istoryam, kat madadaal man ng ti aldaw ko. Ay, kas kalaag sakit, no di ka makaistorya. Imbag kumamot no makatulong, ngam saan mo tapakaibabainan, kan pakadadaalan ti pada matao. Nana Merle, adto'y ti Pipino. Inyagan kayon Adu nga mintiintad ni Mang Gwaping, idi inayaban na kami nagburas iti mula na. Ay, katagyaman nak, barok. Kat manungay dayta. Ha? Isanan. Jakmat pabayadan dayta. Impadawat namat kada kami. Iso nga ibingay mimat kada kayo. Kasta ka di. Ala nga road, barok. Huwag gayam. Ningay lowi, di mo mo't kakuyog. Ha? Dayjay nana. Iti husto ang makadanon kami iti balayda. Hinayaban adagos ni nanang na. Imbis ko madumagasak pa'y biit, tamakain inumak. Mawawak ngamin. Sapay nabasbasa ako ni tilingat. Nga po iti inawit ko asang asako a Pipino. Talaga nalabusan day di alarya. Sana balin. Di mo latan ikas kaso tikas jay nga inaramid na. At dayta, naisampay ko namin dagiti linabaak. Inakmatan kitaan, nuanyat dengdengak asidaan mi apangaldawan. Nagmayate na buya. Kasi kapayan ti para bilag. Ambangan mo si kapayan ti nang labag kita anak ka. Kuwan tatang, isumat ngamin tibilin ni nanang. Naglaingan. Ayan tinalaing nga inam. Diyak amo tatang, amang ano adamiting da kadagiti ko kumari na ditadaya. Intun sumaruno nga ibaon na ka. Bay am asyakon ti mga ramid karagiti iparamid nakin ka. Mare, gumatangak man iti lakom atoyo. Adda ka de? Ada, mare. Apag iso, las day tuyin alako. Sakto manen gumatang itun sumarunong agudungak. Itaman pa'y asikat ti umay gumatang. Ti anak mo nga ibaon mo. Ay na mare, dayjay Adda pinaaramid ko kankwana. Kasanumat ngamin. No awan pa ka kumikuman na. Ay na, kumaro ti kinaubing na. Ay, manun ti tawan na. Angam, kasla ubing pailaang. Tadjay mo't lawa-lawa nga ay ayam na. Kas kada trak-trak ti into na rin na. Ay, dandani pa yan malipatan na dagiti rumbang nga aramidan na. Ay, inton kwan, ipuor ko amin nga ay ayam na. Bayam lata, mare. Ay, gagangay na takas jay namot nga road. Imbagkit di ata natulnog lata. Sa bagay, Ay, numaminsan, maasyanak mo't, tasang kaibaga dagiti daddo mga dakurkurang na. Ay na, saan ama ko na nga dakurkurang tikas kankwana? Ay na, nasingpet ja anak mo. Amo nan tupay ti tumulong. No adda pa kaibaunan na. Nabanglo ti maang-angot ko asidaan. Ay, sapay mabisbisin ako. Kita man no anya tinaluto asidaan. Anya matan, nagsiitan iti ikan, kan nagtulangan iti imprito a manok tilinaon to'y nakaluban a paryo. Ay, kita man ti kaldero. Na, timot kanin kumati aso analipatak nga impakan itay bigat dagito. La 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 la. Na, Nalpas ka din anangan ba kahit? No nalpas kan, tangay sikat na unay. Anusam apunasan talamisaan. Sagadam tumutan ti datar. Ugasam tumutan nagdinaurnong iti lababaw, ay? anya kamatan, kasla aso ti pagkit kita am kanyak. Ayan ni Loe. Ay, di kagpungtot Anya kayo matan, awanan kayo itibain. Siguro, nagtulagan nyo dahito anya. Pagbalin ang dakit din nga aso, pagsidaan dak iti tulang kas kadasye. Ay, lukumat gayam da Uncle Edson kan Loy. Loy kayo nagtiba. Kada na.
Sana balitaan Una yung tinaramid da. na dito unang tibalay. Oh, paliwawang kidi day yung anak mo. Gamsik ka, dahil tala makikakarro ba't aramidam. Ag sinong ba't damatan? Chismis ah. Nagado Ay. ka pagpagamo. Imbag ko Una manipaktan yun. mo na itang aramidam. Ay, Makapakatawa damat. Ay, nagado kidi kay pagpagamo. Hey, Joker. na yan. Ha? Apay nga nga da ka dito eh. Kwa? Dang mandagiti ka aruba? Ay, unay kan. Nagubingan ka ngam chismoso ka. Ha? Ay, umay kakit din. Agawitan. Inton maminsan, nukas dyan nga adamang mangag mo, lumabas kalatan anak ko. Saan kat amapan mo denggan, dagiti aga-apa. Inton nakita da ka. Ay, jak amon, nanyat aramidakan ka anak ko. Ay, amangan no masaplit ka pa'y, uray bumarito kan. Kat no nagmayat adang ganti pa nagsinsin nung batda. Kasla dala ubing. Kasanumat ngamin. Di da imbat siya ni Antilaria iti kanan na. Ay, iso asika, di ka agbangbangad no di mo kayat nga aramidak matkan katikas day. Kat basol mo matgayam. No apay akas jay ti inaramid ni lakay mo. Sa ita, umay ka ditoy ngagsangsangge. Wala, ngamin kasla kaso itinamayan na. Ay kat gapo siguro iti ungat na ken kadayjayan ah. Amo, naulimak ngami ni lakay mo. Sika kat saan? No kasano ti kinangiwat mo, iso mo ti kinaulimak ni lakay mo. Ay narigat mo't ano agpada kayo anang iwat. Iso ano isot makaungat. Saan nga iti sao? No di kat iti aksyon ako nada. Kita agmantin drawing mo. Dahito yo, kitaam. Bilit. Katuin. Ay, hala ka. Kuna ni teacher. Ag-drawing tayo iti may sa abanag. Amang iladawan iti inatayo. Angam, kasta matin drawing mo. Kasano? Awan lakit day talamang lalaaw ter aramidan tinak. Tunggal at day bagana. Di na pa'y may bagay tinasayaat. Awan lakit ngiwat ang ngiwat. Makapasuron. Di na pa'y denggan ti bagat ti sabali. Sumana ulat ta. Imbagkan ka ata na sing patinam. Iso anaragsak kayo. Nauray dudwa kayo. Imbag paikin ka, ta saan aparikot ti anak mo. Kas di na lang, isa mas maawatan pa eh. Hanggang ti asawak. Na, dakla parikot ka. Tauray lay pabaklay na amin ang responsibilidad ti anak mo. Isa kaslayson ti babae iji balay, ta kas jemot nga raon. Ay, day tamot nga rutin ako na't anak ko kanyak. Anak ko na kankwanan ni Louie. Pudno, kanayon ko nga ibabaon ti anak ko. Ngem, kayat ko lang amin ang makasursuro kadagiti nagduduma at trabaho. Tapno adda katulungak. Saan kat atapno pagbalinag akas lababa unan. Barok, saan arumbang akasurun mo ti inam? Tauray kas jay na, inam lata day jay. Kasanumat ngamin. Day talagi babaon ti amon ng aramidan. Ngamno iso, kanayon arumar. Nga ure awan na patag agagara na kadagiti papapanan na. Sa inton sumangpet, umanungat. Ay, piman mo't dagiti aga mga Edson kan Louie. Isu dati masiksikuran iti ugali ni Mari Laria. Ay, day tangarod mo't. Isoda pa yan, ti mababain. Gapo iti na alas nga aramid na. Sapay, sang kauyaw na't anak mo? Ay, sana bale. Tauray kas jay anak ko, tadakkel mat akatulungak. Banag apakaragsakak mat unay, tanagagad. Oh, Laria, apay manan nga imay ka ditoy. Di mo kunaan nga umay mo manen isangi ti panangungungat kan ka nilakay mo. No day ta ti gagaram, ay na, kasaritam kit di ti nasayaat.
Kat agkari ka kadakwada nga agama nga agbalbaliw kan. Kat sulnitam dagiti nagkurkurangam kadakwada. Dayta nga rod ti pagbain unay kadakwada manang. Ngamin, uray agkakabalay kami. Kaslasaan kami nga agaam mo. Tadidak unayin kasarsarita. Dayta nga rod kat. Iso asika ti makasulbar iti dayta aparikotyo. Gapo ta sika ti ayan na. Naimbag pa'y kin ni Mari Belina nga inuy-uyaw ko. Tauray kas jay ti anak na. Naragsak dalat na. Ay na mare, awan anyaman na kanyak dayjay. Uray tanasaya at latatilin nangan mi nga agina. Uray dudwa kami laang. Umapalak nga rod kan kamare. Kumpleto kami nga agpaiso. Ngam kaslasaan kami nga agpapamilya. Gapo dayta iti aramid ko. Kas makuna asilaw ti pagtaengan. Kas panakasilaw iti pagtaengan, di mo ipaayan iti paglatingitan dagiti kabalay mo. Ngarod, sika ti kang runaan amang ipakita iti kasayaatan nga aramid kadakwada. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.